15 razloga zašto se inteligentni ljudi bore s ljubavlju. Ljudi su sposobni za povezivanje i formiranje odnosa. Međutim, uspostavljanje i održavanje odnosa nije uvijek jednostavno. Iako se mnogi ljudi suočavaju sa izazovima u ljubavi, za one koji su inteligentni, to može biti još teže. Možda će im biti lako pronaći rješenja i razumjeti stvari u drugim područjima, ali kada se radi o ljubavi, mnogi inteligentni ljudi se često suočavaju s izazovima. Za njih ljubav može izgledati besmislena ili nerazumna. Hajde da saznamo zašto se inteligentni ljudi često bore s ljubavlju. Broj 1. Previše razmišljaju o svemu. Inteligentni ljudi imaju tendenciju da budu orijentisani na detalje. Često vole provjeriti i analizirati sve kvalitete i karakteristike nekoga prije nego što započnu vezu sa njima. Jedna zanimljiva stvar kod njih je ta što imaju sposobnost da zamisle razne scenarije u svojim umovima, analizirajući sve moguće načine na koje bi veza mogla krenuti nizbrdo. Ponekad, zbog toga što mogu vidjeti mnogo više načina na koje stvari mogu poći loše, mogu zaključiti da je više vjerojatno da će veza završiti loše nego dobro. Iz tog razloga mogu biti skloni zaključiti da nema smisla započinjati vezu uopće. Broj 2. Njima je udobno da budu neovisni. Inteligentnim ljudima često je ugodno biti neovisni. Što su inteligentniji, to više cijene svoju autonomiju. Oni se osjećaju sigurno i samouvjereno u vezi sa sobom i svojim postignućima, te često paze da izbjegnu situacije koje bi mogle ugroziti njihovu neovisnost, uključujući i ulazak u veze. Neki smatraju da će se upuštanjem u vezu suočiti s gubitkom svoje neovisnosti, pa pokušavaju izbjeći veze ili odgađaju njihovu izgradnju. Ipak, važno je shvatiti da ulazak u zrelu vezu ne znači nužno gubitak neovisnosti. Kada se inteligentni ljudi nađu u zdravoj vezi s osobom koja ih istinski voli, ta osoba će cijeniti njihovu autonomiju i podržavati njihovu neovisnost. Umjesto da kontrolira ili ograničava njihovu slobodu, partner će biti podrška i dopustiti im da zadrže svoj individualitet. Broj 3. Oni vjeruju svom umu više nego svom srcu. Inteligentni ljudi često poklanjaju više povjerenja svom umu nego svom srcu. Njihov analitički način razmišljanja potiče i da donose odluke temeljene na činjenicama i logici, te da pažljivo razmotre sve mogućnosti prije donošenja konačnog zaključka. Ponekad se drže onoga što im njihov um govori, bez obzira na svoje emocionalne osjećaje. Iako ovakav pristup razmišljanju može biti koristan u mnogim situacijama, postoje trenuci kada bi bilo bolje da inteligentni ljudi poslušaju svoje srce, posebno kada se radi o ljubavi. Broj 4. Oni su sumnjiviji. Inteligentni ljudi često imaju prirodnu sklonost prema oprezu, posebno kada je u pitanju odabir partnera. Oni su skloni sumnjičavosti i mogu razmišljati o potencijalnim negativnim scenarijima, jer žele izbjeći moguće prevare i odabrati pravu osobu za sebe. Međutim, previše sumnjičavosti može imati negativne posljedice. Iako ova karakteristika može donijeti prednosti, poput zaštite od loših veza, ponekad previše sumnjičavosti može ih držati samima na duže vremenske periode. Važno je pronaći ravnotežu između opreza i otvorenosti kako bi se omogućilo uspostavljanje zdravih i ispunjavajućih veza. Broj 5. Oni daju prioritet svojim ciljevima u životu. Pametni ljudi često posvećuju svoj život ostvarenju svojih snova i ciljeva. Oni su osobe koje se čine kao da su usmjereni isključivo na svoje ambicije. Imaju jasno definirane snove i planove te postavljaju vremenske okvire kako bi ih ostvarili. Često su spremni žrtvovati sve ostalo kako bi se fokusirali na to. Takva predanost postizanju ciljeva često rezultira nedostatkom vremena za odnose i ljubavne veze. Čak i kada su u vezi, pametni ljudi često posvećuju veliku pažnju svom poslu i usmjeravaju svoju energiju prema ostvarenju svojih snova. Ponekad se njihovi partneri mogu osjećati zapostavljeno ili zanemareno zbog toga. Broj 6. Ljepota nije na prvom mjestu. Jedan od razloga zbog kojeg pametni ljudi često imaju poteškoća s ljubavlju je što provode puno vremena pokušavajući shvatiti je li neko pravi partner za njih. Oni više cijene inteligenciju nego izgled i radije bi saznali istinsku osobnost nekoga prije nego što se upuste u vezu. No, ako se previše dugo oklijeva s donošenjem tog izbora, postoji rizik da se završi sam. Većina ljudi neće čekati predugo. Važno je pronaći ravnotežu između opreza i otvorenosti za ljubav, kako bi se izbjeglo propuštanje pravih prilika. Broj 7. Imaju visoke standarde. Inteligentni ljudi često imaju visoke standarde kada je riječ o stvarima i ljudima koji ih okružuju.
Oni teže ka tome da njihov život bude što bliže savršenstvu i ne žele sniziti svoje standarde, bez obzira na postupke drugih oko njih. Pametni ljudi imaju jasnu predodžbu o vrsti osobe s kojom žele biti i neće gubiti vrijeme na nekoga za koga smatraju da se ne slaže dobro s njima. Međutim, pronalaženje partnera koji zadovoljava njihove specifične zahtjeve često može biti izazovno, a ako imate vrlo visoke i nepopustljive standarde, možda ćete se morati dugo strpjeti. Broj 8. Imaju emocionalni zid oko sebe. Inteligentnim ljudima može biti izazovno otvoriti se drugima, često se čini kao da imaju emocionalni zid oko sebe. Teško dijele svoje tajne s drugima jer rijetko kome vjeruju. Često se vraćaju u prošlost i razmišljaju o situacijama kada su bili povrijeđeni zbog toga što su se otvorili drugima. Kao rezultat toga mogu djelovati distancirano i rezervirano, ali to je samo njihov način da se zaštite od mogućeg ponovnog povređivanja. Broj 9. Oni su zastrašujući. Ljudi često osjećaju strah prema pametnim ljudima jer ih doživljavaju kao zastrašujuće. Zbog tog straha, neki se ne trude približiti im ili započeti vezu s njima. Postoji i uvjerenje da nije moguće izlaziti s vrlo inteligentnim ljudima jer se smatra da nisu u istoj klasi. Međutim, bez obzira na to kako izgledaju zastrašujuće, pametni ljudi su također emocionalna bića. Samo sakrivaju svoje osjetljive strane iza svoje čvrste vanjštine. Ono što im je potrebno jest neko ko će biti strpljiv i razumjeti ih. Broj 10. Ne vole ograničenja. Inteligentni ljudi ne vole biti ograničeni. Inteligentni ljudi vole izražavati sebe. Nisu skloni biti u blizini ljudi koji ih zatvaraju ili ograničavaju u onome što vole raditi. Cijene slobodu da se kreću onako kako žele i da se bave stvarima koje im pružaju radost. Bez obzira tko ste ili koliko ste bliski s njima, ponekad se inteligentnim ljudima može početi činiti da su u kavezu i tada će poželjeti slobodu. Broj 11. Oni su hrabri i samouvjereni. Inteligentni ljudi su često hrabri i samouvjereni. Više preferiraju izražavanje svojih mišljenja nego biti tihi i rezervirani u vezi s tim. Kao rezultat toga, ponekad mogu djelovati pomalo oštro s riječima. Izražavanje mišljenja slobodno ima svoje prednosti, ali ponekad može imati negativne posljedice. Na primjer, u vezi postoje trenuci kada je važno biti nježan i tih, čak i ako imate puno toga za reći. Naučiti biti tih u pravom trenutku može vam pomoći izbjeći nepotrebni stres i svađe. Broj 12. Ne mogu sebi priuštiti da izgube. Inteligentni ljudi shvaćaju da nije uvijek sve borba za pobjedu. Ponekad, kada dođe do sukoba s partnerom, važno je prihvatiti kompromis radi mira. Istina je da imate važan argument i dobar stav. No, veze nisu natjecanja i nema apsolutnog pobjednika. Stoga, radi očuvanja mira u vezi, postoje trenuci kada trebate ustuknuti. Ne morate uvijek biti u pravu, čak i kada jeste. Broj 13. Partneri ne mogu pratiti korak. Biti prosječan ili izuzetno inteligentan zapravo nije problem. Jednostavno je važno pronaći partnera s kojim možete ostvariti povezanost na istoj razini. Nesklad u intelektualnom smislu može predstavljati izazov u vezi. Kada vi i vaš partner ne možete komunicirati ili se povezati u pogledu navika i aktivnosti jedno drugog, tada veza može biti u problemima. Broj 14. Partner im može dosaditi. Inteligentnim ljudima nove stvari su fascinantne. Međutim, zbog njihove strasti prema učenju, ta fascinacija obično traje samo dok nešto novo ne shvate i razumiju. Nakon toga, mogu početi osjećati dosadu i okrenuti se ka drugim intrigantnim područjima. No, ova sklonost može imati utjecaj na njihove odnose. Kada se zaljube, emocije i povezanost ih intrigiraju, ali nakon što upoznaju svog partnera, mogu izgubiti interes i početi tražiti stimulaciju na drugim područjima. Broj 15. Samci su po izboru. Konačni razlog zašto su inteligentni ljudi često sami je jer to namjerno biraju. Neki od njih smatraju ljubav i udvaranje zastarjelim običajima i ne razumiju pompu oko toga. Kao i kod svih svojih odluka, oni pažljivo razmatraju sve opcije i zaključuju da im je bolje biti sami. Ovo ne znači da je potrebno biti glup da biste se zaljubili. Istina je da mnogi ljudi, bez obzira na inteligenciju, teško pronalaze ljubav.
Međutim, prema istraživanjima, inteligentnim ljudima može biti teže pronaći ljubav. Želimo da znamo šta mislite. Možete li se povezati s ovom listom? Da li ste skloni da se borite sa ljubavlju i vezama? Podijelite svoja razmišljanja i komentare ispod. Ako vam se svidio ovaj video, dajte mu palac gore i podijelite ga sa svojim prijateljima. Za još ovakvih videa, pritisnite dugme subscribe i ne zaboravite da kliknete na zvono za obavještenje. Također, svakako pogledajte i naše ostale video zapise. Hvala za gledanje.